Hi! Manglaag mi bisag nag-ulan. Pero nag-commute rami kay daghan mi atuan. So, dili magtudlalin mag-park there guys kay kasagaran dili siya free parking and then layo og mga atu-atuan. Balikan ako din ang car, magpagpas na pugla. So, mo ni yung style karon mag-commute rami bus. Sa manan guys, wala kayo pasahero because today is Sunday pero ang ilang mga buses always on the go and then naani siya first floor na lang may karon diri sa ground. So manglaag ni guys pero indoor ang among himo na laan, hindi pwede yung outdoor. It's because gaulan and so cold. So muna siya guys, going na mi karon. Ang among atuan is museum. Kung ilang laag guys, hindi ko maboard. Lagi ka ba sa wala siya work, puro jud milaag. Hapon di ba nagbayad mi. Na siya guys. So maarat siya guys. There is a famous Mama chup chup, yeah. I don't know why. Midiri karon guys sa train station. Magsakay na pud ning train. Nagbayad lang sa siya og ticket. Kuha lang siya og ticket. Hindi siya guys. Train station ni siya guys ha. Johannes-Thaler, Chelsea. Train station. Mao pud ni among gisakyan. Diri pud mi na nakayan atong nangadto mi og Hamburg. Ang ilang train station diri. Siya ticket. Bound pa nagpalit mi sa may dito sa may bakery. Kani siya kay nani mga palaman, mga akong gitpili kay grilled chicken ang napalaman. So wala pa kuan train. Wala sa mi. So guys, this is a train station. Wala kaayo tao because today is Sunday. Waiting for the train. Take. Oh, look at me. Look at me. Somewhere outside guys. Bye Mama Chup Chup. Stop it. Don't stop now. We call the underground the biggest museum because every station is different. Okay. So, sure guys, sakay na mi og train. Ikadong na naman nga train, ni-transfer mi. Inaano rin dahil siya dali. As in, sakay-sakay, laglaan. Ginahanap po mo din magsakay og car para saan yung train lang. So, enjoy sa akin. Ang gear mo ba akong jacket guys, pero later isuoto na sa gawas kay cold now. It's because nag-ulan-ulan. Siya guys. Nagkape dito. Mga tao dito sila. Tao dito sila. Code. Nanong terminal na pa din siya sa train. Daghana pa yung manakay ron. Every station. Stop. Checkpoint Charlie was the largest station in the West Territory. If I lived as children, all was the next station. You couldn't enter or go out. Okay, sa mga puto guys. Bye-bye mo mga chup-chup. It's a Catholic church? No. Sumuna po sa guys. Nagsakay mo yung escalator and then there's a church there. Wow. Nice sa simbahan guys. Wow. Simbahan na siya guys sa Katoliko guys ha. Na siya guys. Nice kaayo. Nag-bell kay maybe it's going to have mass. Siya guys.
diba guys? Laang-laang lang gihapon ta diri. So mura to guys, bye-bye mama, chup-chup. So mura na po to guys, oh, na ay bike race. Enter the museum very quick. There's- Because if we cannot enter, we have to skip the idea. There's a bike race guys, oh. It will open now and Bike if we race. activate, There's a bike race here in Berlin. Wow. Oh, it's a bike race. Wow. that is the old King's Palace, but completely new reconstruct. It was completely destroyed, but they rebuilt it. Yeah, bike race guys. Oh, we're near already in that. Switch. Yeah. Guys, look at that. Nice ng mga building guys. That City was center. that was the home church of the German emperor. Gusto ko magpa-picture ani guys, pero wala nila mo picture ni nga tao god. Siya lami mo picture, manghiwi permente. Oh, diba? Oh, sumura to guys. Bye-bye mo chup-chup. Guys, dahil na punta sa may museum sa computer. Ang pinakauna nga computer guys sa kalibutan, gibuild siya atong 1930 ni Conrad Zuse. That is a reconstruction of the set tree. Na siya guys, mga computer. Come here, inside. Museum po niya sa mga computer guys, pinakaunahang computer. That is the Z1, the first. Z1. Yeah. Oh, kani dari guys. And your mobile can 10,000 more as this thing. Yeah, and there's also a typewriter. Yeah. Yeah. Look, that is the Z23. Yeah, mga pinakaunang nga typewriter guys. Na adara typewriter. Pero ni sila diri guys kanay mga kuan na sila yung museum sa mga old tanan yun ng mga gamit. Na siya guys. That is the guy. He's working on Okay. the Z4. That is 1931. Yes, so much guys. Grabe po. Mga sinaunang mga computer o kuan, typewriters na adori. So, more to guys. Bye-bye mo mga chup-chup. Airplanes there guys. Taas. Lufthansa. Lufthansa, wow. Lufthansa guys. Wollen wir mal ein Foto machen vor dem Flugzeug? Na, warte, Left. mal rausgehen. A plane. Makita niyo siya guys, makita niyo siya pag magbiyahe. Pag magbiyahe mo, makita niyo siya sa loob. Magi-agian na siya. Sumart guys. Guys, I'm forced to make a video again. Now you can watch Jackie walks stairs up. Left. Okay. One of the first airplanes. Come here.
And here. What's that? The boat. Yeah, The that's the symbol. boat, but it's, Wow. we're now in the airplane. Area. Okay. Oh, It's a military airplane. It's a military airplane from the Second World War. Come here. oh, it's another one. You want to see? Yeah. Go ahead. It's interesting. Okay. Ano siya guys ang kuan? Asa ang pilot maglingkod sa airplane. Navigator, co-pilot, and pilot. Okay. Summer to guys. Mga chup-chup. Art? Sumuna po siya guys. Mga ano po mi diri. Okay, and now. Guys. Guys, oh. Crispy pata. At German food. Grabe ka lang. It's only the dessert. Later will come the main course. And then this one. It's a fish. We call it Kani ang salmon. ako guys. Binuang na ako kung rumantong ako kayo na kuan. Kani fish and potatoes. Ang rumanang ganghang kaayo. Kana ang rumana guys, ang ruman crispy pata. So maorat siya guys, mama. So nabag siya guys, naglaan mo today kay Sunday na natubing museum dari sa may kuan. City Center gihapon, kay museum na ang gisudlan guys. Ang lain na country, nakangay panggutom naman ko ni sa mag paniud to na ni namin ron niya. Paniud to kapit na stress. Tapos mag-inom na po ko og beer. Lamig kayong beer doon lagi guys. Oo. Na, imo gina siya gina. Wala nang ipangita na gina ko siya everyday na sige na ko gainom beer. Pero ate krang. Na lamig kayo. Tatangin niya. Sige mo. Nag-beer diri guys sa among kuanan. Guys, paniud to pa lang ni. Paniud to pa ni. Mao ni nga inom sa amin. Inani man gid sa Germany guys. Before ka mo kaon, mo inom sa kaon kuan liquid like water or beer. Ako kay beer lang. So more ato guys. Bye-bye mo chup. So manipod siya guys. Nakalaag na gid ko dire. Sige ra ko gingon sa iya nga mga himi dire ani nga kuan tourist destination. Mo ni siya guys ang cathedral sa Protestant. Mo na siya guys kana nga simbahan. Protestant guys na nga church. Which is mo na ilang church ni Mr. Romantico ang Jerbot nako nga my loves honey so sweet Charis. Tas kana siya guys, palace na siya, old palace sa Prince na kuan po na siya guys, museum. Gana siya kana di ba pagka nice kaayo. Ganais kay sa view as in nagdadalag jacket si Andy kay gaulan nga ni undang man ang ulan ako pong itanggal medyo basa gali na siya guys kay gaulan-ulan jud. Look at that. Ganais kaayo nga building sa ilang church. Mana siya guys. So maaret so bye bye mo chup chup.